Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Satmo. Terima kasih. Ya, saya buang air besar keliling. Susahnya sekarang cari pekerjaan. Di mana kita cari uang begini? Ya, saya buang air besar keliling. Saya buang air besar keliling. Ya, saya buang air besar keliling. Ayo tuan anak situ. Bisa enggak deh? Dek, ya mau tiga aja saya buang air besar keliling. Kita bilang tadi Om. Apa kita bilang tadi Om? Apa kita bilang tadi Om? Nasa demari. Bantak jika apa yang anak bilang tadi jasa buang air besar keliling. Tak mendengar kah? Lain kali pi Om. Lain kali pi. Lain kali pi Om. Bukan mau berak. Mendengar juga berak Om. Kasih boleh dek buat naik kerja. Ya, saya buang air besar keliling. Ya, saya buang air besar keliling. Sakit sekali nih perutku ya. Banyak sekali tadi ku makan wah. Saya buang air besar keliling. Ya, saya buang air besar keliling. Ya, saya. Jasa apa itu? Jasa buang air besar keliling weh. Singgah ku weh. Alhamdulillah, laku mai pelik menjadi buang air besar kelilingku. Tunggu dulu Pak, ke situ Kak. Ya.